da bude na blagoslov, na zdravlje i napredak ova naša zajednička molitva. Ja iskreno vjerujem, a evo imate priliku da se i vi zajedno dok traje ova molitva, da se vi molite u domovima svojim ili tako na kraju krajeva, kako god imate priliku, da li to ujutru ili navečer. Ovaj akatist je posvećen Presvetoj Bogorodici. Postoji nekoliko različitih akatista koji su mahom posvećeni njenoj. Pored opštega, akatist koji su posvećeni posebnim ikonama Presvete Bogorodice, vi znate sigurno za ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice, i on također ima njen akatist, a mi smo danas čitali akatist Bogorodice brzo pomoćnici. I kao što sam kaže, taj naziv brzo pomoćnica koja pomaže brzo u nevoljama našim. Tako je rečeno kroz ove molitve. Zato se molimo da bili njenim molitvama, a koje su sigurno najmoćnije i najjače, umola Sina svoga Gospoda, a našega Spasitelja, i naše nade i utjehe da nas zaštiti, da nas blagoslovi, da naše parohijane, ove parohije, a i sve pravoslavne hrišćane i ljude dobre volje. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Neke nazdravlje na spasenje, na blagoslov, ne gubite nadu, ne strahujte, jer Gospod je s nama. I ponavljam, ako je Gospod s nama, ko će biti protiv nas? Amen.